vuga ngo hari inzu yiwanyi kwambara alo ukahaba mu mwuka ariko uhafite ukiri ba bene runaka bene rutikanga bene gasongo alo bene ndese nibi bene ntibanyurwa vuga ngo ntibanyurwa alo bene rusambise none ugasanga iyo nzu yarakwambaye Imana ibwira Aburahamu mufitanye nawe diru ariko ntabwo uri buyakira ukiri muri quartier yitwa Tera banza uve muri uru rugo rwa Sonani Imana ishime ko mushumba hari ibintu ugiye kubona utigeze ubona aho wakoreye kubera ko waje mu kirere gisha n'amafuta macha wumviye Imana muri tayari kuvayo muri tayari kuvayo are you ready? I'm ready. Are you ready to sing? Muri tayari kuvayo? We are ready. Mushumba umbabarire somi iyi fasi igiye kunca mu mazuru somera Yoshua 6:22 dusenge. Merci papa. Merci papa. Yoshua 6:22 dusenge. Muri tayari gusenga? Ariko mbabwiza ukuri ahantu watize igihe kinini waba online waba uri hano Imana irakuvanayo. Hallelujah. Umva tuwasome twe kwasoma. Yoshua kangahe? 6 kangahe? Musubize 6 kangahe? Hansomere. Turasoma mu izina rya Yesu. Niho hanyuma tugiye no gusoma. Bibiliya iravuze ngo maze Yoshua abwira babagabo babiri. Maze Yoshua abwira babagabo babiri. Batataga igihugu ati. Nimwinjire mu nzu. Mwinjire he? Mu nzu. Mushumba hari amazu tugiye kwinjira. Genda gahoro. Ndaguhituro nabikwemere Pastor Boss. Thank you. Kandi ari kuguha amadolari. Nushaka n'amadiramu ndayaguha. Amen. N'amayero ndayaguha. Amen. Ariko mabarara tujyane. Sawa. Kuko hari deliverance iri kuba mu isi yo mu mwuka. Hallelujah. Tugende. Haravuze ngo maze Yoshua abwira babagabo babiri. Abwira abatasi babiri ati. Batataga igihugu ati. Nimwinjire mu nzu yamarayuwo musohora uwo mugore. Muvuge ngo hari malaya. Mutuze muvuge ngo hari malaya. Hari n'uwo mugore. Mushumba hari ibintu bitatu ngira ngo basobanukirwe. Muvuge ngo hari inzu. Hari malaya. Hari n'uwo mugore. Okay. Murabyumvise? Muvuge ngo hari inzu. Hari inzu y'ubumalaya. Yes. Ariko hari umugore bagomba gusohora he? Yes. Mu nzu y'iki? Komeza usome. Haravuze ngo nimwinjire mu nzu yamarayuwo musohora uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Vuga ngo Rahabu yari malaya. Bakoze Imana muri hano reka mbafashe n'abantu bari kutwumva online. Rahabu ntabwo yarazi ibintu by'amategeko n'ubuntu. Muvuge ngo bigezweho. Njya numva baburana ngo grace and law. Allo amategeko twemera ubuntu. Rahabu yarabizi ntiyarabizi. Vuga ngo yari malaya kabuhariwe. A professional international criminal. Nuko abanagere bavuga. A mafia of the first degree. Niumva Bibiliya yise umuntu maraya ujye umenya ko ari maraya. Ariko hari ikintu yakoze ngo yafashe abanyamavuta arabacumbikira abo bakira icyumba cyo hejuru abahisha hejuru mu gisenge arinda ubuzima bwabo ntibapfa ntibaseba ntibatagaciro. Vuga ngo kubakira icyumba cy'amavuta. Mbwira abantu batatu ngomba kubaka icyumba cy'amavuta. Yarazi gusenga? Oya. Yarazi kanyarira? Oya. Yarazi kizabonwa? Oya. Yarazi ahandi mashuza se? Yagiye ku musozi Kampala Prayer Mountain? Yari yarize theology? Oya. Yarazi gutandukanya ubuntu n'amategeko? Wapi? Vuga ngo hari ikintu kimwe yarazi. Icyumba cy'amavuta gusa. Icyumba. Shira. Yari malaya bibiri mwisiki. Abagabo bose niho bacaga yari nk'ikibuga cy'indege. Kuburyo nabatasi barahinjiye bagira ngo nabo bagize gute bagiye kuryamana nawe. Kara kazike alikuwa ndumba professionnel nuko abakongomani bavuga. Kweli. Ndumba qualifié professionnel.
She was a professional slut or bitch. Come on, somebody. Am I talking to somebody tonight? Yari indaya ya indi ya minuje. Indaya ziti indaya. A bitch that bitches call bitch. Ariko. Yari afite ibanga. Yabonye amavuta. Wakibona batazaravuga ngo ndi malaya. Ndi umusambanyi. Ariko hari ikintu kimwe nzi. Mufite Imana itagitsinda urugamba. Ngo namenye amabanga yuko Imana y'Abisiraheli itagitsindwa. Namenye ko yabagabije ibigo byose mwagiyemo. Ngiye kubahisha. Ngiye kubakira icyumba cy'amavuta mbarinde. Ndinde ubuzima bwanyu, mbarinde kwambara ubusa, mbarinde kwishura amasale, mbarinde gukugwa n'isoni, mbarinde. Ariko namwe Imana yanyu. God the power. Umva. Amaze kwihuza n'amavuta vuga ngo hari cyabaye. Abatasi baragenda ngiye kurangiza ariko mumva akakano kabinjiremo. Hari umuntu ugiye kwihuza n'amavuta mu mugoro ngo abatasi baragenda babigira Joshua bavuga ati hari umudamu witwa Malaya arahawe kuko Imana yarabaye itegeko ngo bici ikintu cyose gihumeka. Yeriko umuntu wese witwa ngo n'umuntu vuga ngo binadamu. Muswari yaravuze ngo ahadi za Mungu ni za milele. Vuga ngo umwana w'umuntu. Hello. But Imana yabwiye ngo mwice every living man or patient, kill, slaughter. Ariko baravuga ati turica se n'umudamu witwa Rahabu bati Rahabu bitebye se. Atari kuyu mudamu twamuhaye igihango. Twakoranye nawe isezerano. Ni malaya vuga ngo batanze raporo yawe. Ngo abantu babirabwire ngo hari raporo yawe yatanzwe ahantu. Ni malaya buriya ntabwo akora neza ariko yari afite ibanga. Yari yarihuje n'amavuta. Aravuga ati noneho mwamusezeranyije iki? Vuga ngo isezerano ry'Imana wakoreye mu bwihisho rigiye kuvuga ku buzima bwawe. Hallelujah. Ngo mwamusezeranyije iki? Yoshua aravuga ngo baramubwira abatasi babiri ngo twamubwiye twashize agatambaro k'umutuku ku rugirwe ku madirisha n'ahantu hose tumubwira yuko tuzabwira ingabo zacu ahantu zizabona aka gatambaro ko zitazahinjira. Yoshua aravuga ngo mu Bisirayeli ntago twiki igihango icyo umuntu avuze n'icyo akora. Noneho bakihinjira mu Yeriko bamaze kwica abantu bose umuntu wese wari kwarahabu vuga ngo kwarahabu vuga ngo malaya vuga ngo yabayeho. Ariko noneho Yoshua kuko yari umuhanuzi arategeka aho twashomeye Yoshua 6:22 aravuga ngo mwabagaho babiri mwe nimugende mwijire mu nzu y'uwo malaya muvane mu mugore witwa Rahabu yerekane mwami isi yose ikubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha. Yerekane mwami itamurure isi yose ikubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha. Yerekane mwami itamurure isi yose ibibone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha. Yerekane mwami itamurure isi yose ikubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha. Uriya Mana yavuze mbere biyasohora ntabwo wigeze ucogora n'ubu uravuga. Uriya Mana yavuze mbere biyasohora ntabwo wigeze ucogora n'ubu uravuga. Vuga mwami vuga mwami vuga mwami vuga kora mwami kora vuga
mami vuga kora 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 mami kora haleluya babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha yerekane Mwana itamurure isi yose ikubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha babona imirimo y'amaboko yawe babonye ko uri Imana itabesha tamurure isi yose ikubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha babona imirimo y'amaboko yawe babonye ko uri Imana itabesha The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. I feel it in the atmosphere. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. I feel it in the atmosphere. The presence of the Lord is here. munyemerere gusa umunota umwe buri wese ace bugufi imbere y'Imana ko Imana igushoboye duhe Yesu icyubahiro ko turi hano hantu uko Imana ibugushoboza wazamura ibiganza wapfukama waryama hasi tubibwire Imana ni wakoze ko turi hano ko Lion iri hano tumubwire Yesu kuba ndi nakiriho nyimuzima reka mbabaze nuko abarozi bakijijwe abadayimoni basubiye inyuma satani ntakiriho se kuba tukiriho nuko abadayimoni bagize imbabazi abakwanga bavuyeho se vuga ngo hari umwami uriho kuba turi muri aya materaniro nuko hari umwami wabyemeye nagira ngo duce bugufi mu mitima yacu twese tuyihe icyubahiro ababishoboye barapfukama ubwire Yesu gusa ko yakugiriye neza yaraturinze yaradutabaye Gabi and Joan come nagira ngo bavuge ngo tuguhaye icyubahiro ko ari babiri bafatanye bavuge ngo tuguhaye icyubahiro muhe na Joan mikro nagira ngo bafatanye tuyihe icyubahiro karabashandana imirimo yakoze indwara yagukijije amarozi yagukuyeho yarabikoze covid yaraje iragendera gusiga nagira ngo tuvuge gusa ngo tuguhaye icyubahiro Joan na Gabi badufashe batubwire ngo tuyihaye icyubahiro
the glory. We worship you, Lord. You are worthy. You are worthy. Sing it, we give you, we give you, we give you. We give you all the glory. We are nothing without you, Jesus. We are nothing without you, Jesus. We give you, we give you, we give you. You sit on the throne.
ndategereje gusingira icyo Nigeze nakumvise umutima wanjye urakwizeye Nami ndategereje gusingira wambwira Nigeze nakumvise umutima wanjye urakwizeye Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye umutima wanjye urakwizeye Umwami Yesu yabaye yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba amasezerano Umwami Yesu yabaye yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye Nigeze nakumvise umutima wanjye urakwizeye Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye Nigeze nakumvise umutima wanjye urakwizeye Nami ndategereje gusingira Nigeze nakumvise umutima wanjye urakwizeye 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 Hallelujah. tumuhe icyubahiro Yesu aragikwiye tumukomere mu mashyi tumuvugirize impundu abamama bari hano tumuhe icyubahiro ni umwami wanesheje urupfu na kuzimu n'uwahozeho ariho kandi azahoraho iteka ryose aribanza akanikurikira ni uwa mbere akaba n'uwa nyuma yitwa alpha ni uwa mbere ni uwa kabiri ni uwa gatatu he's forever king ingoma zose zo mu isi zijya zihita zishiraho ariko ingoma ye yabuze kudeta nta muntu umusimbura nta matora ajya abaho he's king forever ingoma zose zo mu isi yacu okay munyemerere Imana yarangije gukora uvuye ngo Imana yarangije gukora munyemerere mwicare munyemerere mwicare munyemerere mwicare kubw'ubuntu munyemerere ndabibasabye Imana ibaho umugisha mate polarayirasi
Amen. 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 Munyemerere dukontura icyubahiro cy'Imana kiri hano. Amen. Tuvuge ngo amen. 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 Hallelujah. Turashima Imana kubw'uyu mugoroba. Dushimiye Yesu Kristo ko yapfuye itorero rikavuka. Iyo ufashe umugati ugafata iriya shashi bibutse umugati bayita package cyangwa se container, ariko noneho umugati bawita mu cyongereza content. Ni ikintu kiba kibitswe n'ikindi kintu kikibitse. Hello. Noneho Satani ku musaraba dore ikintu yakoze igorogota. Narahageze ejo bundi mushumba Nyabihanga, narahageze. None dore ikintu Satani yakoze, yafashe container, muvuge ngo container, arayishwanyaguza. Agira gute? Sasa iyo utarashwanyaguza cya kindi kibika umugati ntago ubona umugati. Urabanza ugafata cya kindi cyitwa container kibitse cya kindi ukeneye ukacyambura ubuzima, hanyuma cya kindi kibitswe mu imbere kikagutunga. Noneho ku musaraba Satani akora amakosa n'abadayimoni, bafata kontinere yari ibitse ikirimo imbere barayishwanyagura. Noneho ntibamenya ko baduhaye the real deal, cyangwa se ntibamenya ko baduhaye icyo twari dukeneye. Igorigota rero Yesu ubwo bashwanyaguje umubiri ubora, umubiri upfa, baduhaye Yesu udapfa, baduhaye Yesu udatsindwa. Halo, turamushimira ko yapfuye umubiri ugapfa, ariko tubona umugati turawurya, niwe mutsima w'ubugingo. Twarawuriye, turiho uyu munsi, ntago tuzapfa kuko atagipfuye. Ntago vuga ngo ntituzapfa. Paulo avuga ibye neza, Bakorosayi 2:15 aravuga ngo ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, spectaclement publiquement, ku mugaragaro ku manywa y'ihangu anesha Satani n'abambari be, spectacle publicly, arabatsinda. Ntabwo yabikoze mu bwihisho. Abafaransa baravuga ngo en plein air. Hello, abikora ku mugaragaro. Uwo Yesu rero amaze gupfa nibwo hari generation yatangiye abantu bitwa abakristo. Ako kantu murakumvise? Bamaze gufata kontinere bakayambura agaciro, twe twafashe icyarimwe imbere turakijya duhinduka abakristo. Haleluya. Turi hano uyu munsi. Uwo mugabo twizeye rero, Yohana yabivuze ibye, Yohana wa mbere 4:4 ngo uri muri twebwe arakomeye kurusha uri mu isi. Arongera bivuga Yohana wa mbere 4:17 ngwe uko ari nuko turi muri isi. Paulo arabivuga mu Bakorosayi 1:13 ngo yatuvanye mu bwami bw'umwijima adushira mu bwami bw'umucyo Kristo Yesu. Niho turi, niho dutuye, niho adresse yacu, niho tubarizwa. Avuga ngo niyo residence yanjye, avuga ngo niyo quartier yanjye. Niba zajya bakubaza ngo utuye he, umbabare nukababwira Inyarutarama, ujye ubabwira ngo I live in Christ, naishi ndani ya Yesu. Suko birivuga yatuvanye mu bwami bw'umwijima adushira mu bwami bw'umucyo. Impamvu mbaze kuvuga, uziko Prophet Ernest atari kuzasigwa amavuta ngo avugire Yesu. Halo, uziko Apotre Gitwaza tutari kuzamumenya. Abatari ubwoko twahindutse ubwoko, duhinduka ishanga. Nimumumere icyubahiro Yesu. We give mana, turaciyambuye tukimuhe cyose, ariko vuga ngo ni icyawe. Ibyo ufite, urugo, icyubahiro, amazu, amamodoka, amavuta, amayerekwa, impano, kwamamara, connection, iterambere, byose ariko aragikwiriye Yesu. Kuba uri muzima mugire mucyo, ariko ngo aragikwiriye. Reka ndebe abantu bakimuhaye, mukimuhe icyubahiro cye. Malehande bose teva, turakiguha Yesu. Mwicare mu kubaho kw'Imana. Ndashimira ko igorogota haduhaye ubuzima, haduha ijwi. Reka ko twari kuba bava butumwe yataza gupfuriya mugabo. Halo, ibya Yesu ntago twabivuga ngo turangize. Imana yacu ishimwe. Ndashimira Imana kubw'umushumba mukuru wa Lion Ministry wanumiye hano. Umugabo Yesu yapfiriye kugira ngo ibi bivuke. Haleluya. Uyu mugabo nubwo yavuze ngo ndumuhanuzi mukuru, ejo naramupostize. Mfite urubuga rw'abantu dusengana hanze. Ndavuga ngo Dr. Pastor, umva ukuntu nakwanditse. Umaze kuma posta, nahise ngupostinga, nandika amatitre nk'atatu. Hari abantu bamamaka barambaza, ariko nabasobanuriye.
buriya wita umuntu bitewe n'uko wamubonye n'uko wamuhishuriwe. Imana ifite amazina atandukanye kubera ko hari abayise Rafa kuko yabakijije indwara, hari abayise Jaire kuko yabahaye ibyo kurya, hari abayise Beneza kuko yabavanye kuri, hari abayise Elishadai kuko yabahaye ubutsinzi. Ariko nanjye hari ukuntu nabonye uyu mugabo, reka nkubwire ngo narayipostinze ndavuga ngo Dr. Senior Prophet Reverend aka Pastor Ernest NYIRINDEKWE. Noneho ku batazi ijambo bita aka mutagira ngo mujya mukunda kumva abasitari babikoresha, ariko burya benshi banabikora batabizi. Riya jambo aka rivuga ngo also known as, nanone uzwi nka. Murabyumvise? So impamvu namwise doctor, icyambere afite doktora y'umwuka. Haleluya. Ibintu Prophet Ernest yigisha mbabwiza ukuri nabyumvanye abantu batarenze batatu. Uranyumva neza? Ari ijambo rivuga ngo to flattering someone mu cyongereza, cyangwa se kumwita amagambo meze. Ibi ntago ndabizi, turi kuri kamera, turi ahantu hose, nkunda gospel everywhere, abantu benshi baradukurikiranye, na sharinze ku ma platform atanye. Uyu mugabo ibyo muvuga si ukumutaka, amahame yigisha. Abantu benshi bigisha kuri karane, nimubise abantu babyigisha no kuri za YouTube, nimujya mibona. Ariko nge numvise yigisha kubohoka, nabiteze amatwi ndabyumva, sanga muri we buriya mudamu mubona bita Jesmeya bamuhaye doktora mu Bwongereza atakoreye. Yagiyeyo ababwira ikintu cyitwa gukira ibikomere byo mu mutima, asanga abateolojiya barakomeretse bagiye gupfa n'abalektere n'abantu bari bashinzwe university. Baravuga ati ko dukize se turi ba doktere twigisha abantu kubohoka muri teoloji, none dukijwe n'umuntu udafite doktora, none tumuhaye doktora ikiza ibikomere. Haleluya. Muranyumva neza? She is a doctor right now as we're talking. Kubavugaga France, akongereza nako. Amen. Icyo shaka kubabwira ni iki? Amahame ufite mushumba, ngiye ndi kugusengera n'umuntu ndacyasenga. Wubake igitabo kizafasha abantu benshi, wandike igitabo. Abandi bashaka uyu mugabo w'Imana yandike igitabo. Ama mystery ubwira Imana yaguhaye icyo kintu cyarantangaje. Abantu bandeze mu mwuka harimo abantu nka Pastor Chris, Bishop David Oyedepo, Bishop Adeboye. These are the people that speaks to the world. Bavugana n'isi, mamiliyari y'abantu arabareba. Ariko nasanze ibintu nigiyeyo uyu mugabo abifite kandi bataramureze. Hello. Mushumba ngenda kuba wanyise umuhanuzi mukuru, ariko reka nkubwire uri senior muri iki gihugu. Nkunda kuvuga ati Prophet afite ibintu byihariye. Ikindi kintu afite umutima wawuze uvuga ku mavuta. Burya nta muntu uzamura amavuta nk'uyu mugabo muri iki gihugu. Okay, nuko mwakira sawa. Mbwirije kuri platform zitandukanye, nubaha n'abashumba, hari aba seniors dufite batubanjirije turanabubaha, ariko ku buryo bwo kuzamura amavuta afite umwihariko, aribanza akanikurikira. Iyo mvuga kuzamura amavuta, niwe muntu nabonye utajya usebya abakozi b'Imana. Icya kabiri, niwe muntu nabonye wubaha ikikurimo adakurikije ibyo ufite, akubaha gusa ko Yesu yaguhamagaye. Haleluya. Amina. Nzi abantu yahaye amafaranga arenze miliyoni, kandi ataruka afite menshi, ari yasigaranye ubwa nyuma akamuha miliyoni ashyigikira iyerekwa ry'Imana rimurimo. Maze kubibona nk'inshuro 5, sindabibona ahandi pe, mbabwiza ukuri. Hari mwabibonye mwebwe? No, nabo bita ngo ni za mega church, tujye tuvuga ibintu tubivuge. Haleluya. Nje nabibonye abikora si rimwe si kangahe. Haleluya. Nje ubwanjye yigize kuma amafaranga miliyoni nta nabitekerezaga. Ndi gusenga hari ikintu ngomba kuyakoresha, Imana ivugana n'umutima we. Haleluya. Ndavuga ati se uyu mugabo ese ko nabwirije mu Rwanda cyane, nabwirije ahantu hose. Mushumba reka mubwiye ngo umutima ukomeze, Imana izakugororera. Mbonye amacaci yubakwa, amacaci manini menshi, hari ahantu yagiye bagatanga miliyoni. Mwumve ntabwo ari fundraising. Fundraising murayizi? Fundraising ni ugukusanya amafaranga kugira ngo abantu bagire igikorwa runaka bakora. Muranyumva neza? Abantu benshi bitiranya ko akora fundraising, ariko Prophet Ernest ntabwo akora fundraising, ahubwo afite amavuta azana ubutunzi bwubaka ubwami bw'Imana. Hari church yagiyemo ifite miliyoni hafi, sinyivuga, hafi miliyoni 100 y'ideni. Uwo munsi ahagaze barayishura. Miliyoni zingahe? Ntabwo ari 100,000. Muvuge ngo ayo na amavuta ariko se mwabaye muti? Mwabaye muti? Haleluya. Si hamwe ni henshi. Mushumba turabikubahira.
nubwo aho Imana yabigukoresheje wenda batabibona, ngiye magazi hano mvuga ngo narabibonye kandi nagusabiye umugisha. N'abandi bagiye gufatanya nanjye tumusabira umugisha. Abantu bakwita amazina menshi bakuvuga uko bari, ariko reka mbabwire ubwami bw'Imana bukeneye amafaranga. Amacaca, amaministeri akeneye amafaranga. Niba amacaca arenga 5 akomeye bagize ibyo bageraho ariko yahagaze, uyu mugabo akwiriye kubahwa. Niba tamwubaha ni ishari kandi bagomba kwihana mu izina rya nde. Tujye tuvuga ibintu uko biri. Haleluya. Mbivuze ndi kuri nkunda, nge narabyiboneye. Haleluya. So ibyo narabikubahiye mushumba, narabikubahiye kandi Imana ikomeze gukoreshe uzubakire n'andi matorero menshi. Urumva ibyo ntabwo abikora muri Layone, siko bimeze. Hano ni turi kukodesha ariko Imana ishimwe iguha hegitari 10 muri iki gihugu. Haleluya. Ntago nari mfite gahunda yo kubivuga, mbabarire mushumba, ariko numvise ari ngomba ko mbibwira abantu bamenye umuntu barera hano hano. Imana yacu ishimwe cyane, turabikubahira. Imana igiye kugukoresha mu buryo budasanzwe mushumba. Reka nkubwire ngo this is your season. Wubatse abantu benshi pe, wubatse abakuru bawe, abatoya, abo mungana, ariko iki kirageze Imana iramwe ngo amaboko menshi agiye kukubaka, kandi n'abantu benshi bahagararanye nawe Imana igiye kubakora. Naho turi kuvugana hari umuntu uri online ugomba gutaga ubutanga bw'itorero. Ndabivuga ndabyumva, muvuge ngo online. Hari abantu bagera kuri 3 bari online bagiye gutanga ubutaka uzubaka mu itorero rya Yesu. Hari abantu bagera kuri 2 hano bazagira fondation bashiraho. Ariko nawe niba hari umva hari ubutaka watanga, nawe wava muri aya materano wabo ukoze. Uyu mugabo nabonye abikora nta shara afite. Nukuri uzi ko atanga kimarayo. Uranyumva neza? Ariko uza kujya ahantu bakishura ideni rya miliyoni 100 hanyuma ugataha ushimira Imana uvuga ati Imana yankoresheje. Atavuga ngo banampeho, uri umukozi w'Imana. Ntago Prophet Ernest akorera amafaranga, uyu mugabo akorera Kristo. Muranyumva neza? Imana igiye kukwamamaza. Abantu bavuga ko Imana yagukoresheje, reka nkubwire Imana igiye kugukoresha kuko icyubahiro cyo hanyuma kizaruta icyo hambere. Nje nuko mpanura. Haleluya. Haleluya. Thank you my prophet, I receive. Imana yacu ishimwe. Icyubahiro mvuye ngo icyubahiro cyo hanyuma. Mukanya ngiye gusengera abantu bagenda n'akazi kanyu, ariko ngiye gusengera abantu sindatangira. Amen. Murashaka kunyumva akanya gato? Nago nigishije nta nubwo nabwirije kuko nagaze hano icyubahiro cy'Imana kiramanuka. Haleluya. Nago twari kugihagarika. Imana yacu ishimwe. Ariko reka mbabwire ngo uyu mugabo ni umugabo udasanzwe ubwami bw'Imana bwari bukeneye cyane cyane mu Rwanda. Muranyumva neza? Yahuje abapasteri benshi batavugana, tubivuge nabyo. Muranyumva neza? Agasanga uyu ntago yemera uyu, ariko akabahuza ugasanga baremeranye. Ariko pastor uri gitangaza. Yo umwana azanye isahadi. Agakana kazaba kabiriyone mu izina rya Yesu. Imana izakagereka. Umuka wari kuri saro mukazeho. Umuka wari kuri saro mugire gute ukazeho. Mu izina rya nde? Mama warihe? Mama uyu mwana arihe? Oh, Sheba hade komprahaza. Imana ikongera imyaka yo kubaho. Ntago uzapfa utarabona imirimo y'Imana, utarabona urugo rwe, utarabona abana be, utarabona akazi ke. Ndagushinganishije mu mavuta y'intumwa n'abahanuzi ndiho. Ntago uzapfa utarabona ibyo Imana izakora muri uyu mwana. Nubwo aba ufite abandi, ariko uyu nguyu Imana nkuko yeretse Dawidi icyubahiro cya Salomo, uzabona icyubahiro cy'uyu mwana wawe. Mu izina rya Yesu. Ntago shaka kubatindira. Papa Ernest, ari nyikubwira yuko ufite mu isi yo mu mwuka Imana igufata nk'umubishop buryo. Ufite amavuta y'intumwa. Haleluya. Ni byiza ko bakwita prophet ariko ufite amavuta y'intumwa. Apostle Jack yaje kukwimika. Amen. Amen. Uvara nkubwira ukuntu uzakora pastor. Uzakora nk'umuntu bita Apotre Paul muri Bibiliya. Intumwa Paul. Ngiye kuvugana nawe akanya gato umunota umwe, murabinyemereye? Hanyuma mvugana n'abantu bari online namwe tuvugane. Pastor, uzakora nka Apotre Paul muri Bibiliya. Uzubaka amacaca ariko uzubaka n'amahema. Apotre Paul yarafite inganda, buriya amahema n'amazu. Abantu bakera baturaga mu mahema. Abrahamu yatuye mu mahema, Isaka atura mu mahema, Yakobo atura mu mahema. Muvuge ngo amahema. Apotre Paul yubaka giki?
Imana iguhaye company yubaka amazu pastor. Ibi ndabikubwiye. Uzagira amamodoka y'ama VIP. Ibi mbivugiye hano nta marangamutima ndiho. Uzayigira. Imana izaguha imodoka VIP car dealer. Kandi ufite Imana igiye kugukorera. Imana iguhaye abantu b'abanyamaboko muri iki gihugu. No hands bagiye guhagarana nawe. Umuntu wese wifuje ko mwakorana ukagira ibyo ugeraho. Imana itangiye gufungura inzira. Nubwo utabona bameze nk'abo wifuje. Imana izanya bameze nkaho babasimbura. God bless you. Imana iguha umugisha. Turagushimiye kuba wanadutumiye. Yabisabye ko nza tubane maze amezi 3 ntaruhuka mubwiriza ijoro n'amanga mu bihugu bigera kuri 7 maze ngenda kwisi. Ariko iki cyumweru cyari cyumweru cyanjye cyo kuruhuka kuko kuva kwa mbere ndabandi mu gihugu cya United Arabs ndakora tournoi United Arab mfite igiterane kizamara iminsi 10 na dogiteri w'umubiri yari yambwiye ngo ruhuka. Nagiye kwivuza ashobora kuba no kunkurikirana ambonye ubu nzi ko ari bumpana ati man of God wakoze amakosa pastor. Yari yambwiye ngo ndakwingiza iki cyumweru ntuvuge. Ariko yabisabye ko agiye kwimukira hano hano. Ndavuga ati ndemeshera ku iposta. Ndica amategeko y'abaganga ndabyemeye. Uyu mama agiye kukubibamo. Imana imuhubukire. Mama kora muri iki kiganza. Ibintu byose wari warashize ku isoko bitarenze iminsi 21 Imana yohereje marayika ngo bigurishwe. Vuga ngo birabaye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mujye mwitondera imbaraga z'akanwa k'abakozi b'Imana. Hallelujah. Hallelujah. So mushumba yansabye ko mama ndavuga ati se ngiye kanica amategeko y'abaganga ariko nabo turabubaha kuko bakoreshwa n'Imana. Ariko ntago nari kureka kuba hano uyu munsi n'ukuri. Ntago nari kubireka byanze mbibwira abantu banje mbibwira abo ndavuga ati ngiye kujya ku iposta ndabwiriza ntacyo biri buntwara iminota mike ariko nanjye mba muri aya materaniro. So mushumba ndagukunda ndakubaha. I love you, my family love you, my people love you. Turagukunda mu izina rya Yesu. Nkuko yababwiye ni Prophet Pasteur Kayondo JeanPaul burangira ministeri yitwa Kingdom Prayer Network itegura ibiterane hano hatandukanye ku isi. Nuwaho tuvugana Imana yatugiriye ubuntu twabonye umuntu uzajya utwakira Dubai 3 mu mwaka mu kwa 11 dushobora gusubira nayo tukagenda nka ministry bakishura ibintu byose bikenewe ariko tugakorera Yesu hari abantu bakumva Yesu n'abantu basubiye inyuma. Saya tujyaho mu kwa 3 mu kwa 6 no mu kwa 11 iyo si mirimo ya Yesu. Ariko Imana igiye kuduha amahanga tugiye kugenda ku isi tuvuge imirimo ya Yesu. Hallelujah. Mfite umudamu yababwiye ubutanzaza nawe yitwa Pastor Mbabazi Grace. Nkunda kumwita my tomato. Amen. Mwakiri intasho nizaba Kingdom Prayer Network n'abari kudukurikirana mwakiri intasho zaba mu izina rya nde rya Yesu Kristo. Prophet yamanura ibintu byinshi burya hari ibintu yamanuriye ntari buvugire hano ariko narabibonye bimwe nagira ngo ni n'igipinda ari kuntera kubera ko anyikundira cyane. Yigeze ambwira hashize nk'umwaka arambwira ati umuntu ukomeye ku isi agiye kugushaka kubwire ngo umwungirize mugire byo mukorana nza guhamagagwa n'umuntu ukurigwana na miliyoni 6 ku isi. Arambwira ati afite abantu nk'ibihumbi n'ibihumbi bari munsi ariko arambwira nagira ngo uwa kabiri after me yaramaze kubimpanurira noneho. Hallelujah. Uyu mugabo yarabimwe ndavuga ati arankunda ariko ibintu ambwiye Pastor naye nibaguturire kuko uri kuntorera. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ni byinshi nahuye n'abanyenganda mura n'abantu bavuga language y'ama miliyari muvuge ngo language burya rurimi tutarumva Imana iguye kumva ururimi utarumva. Hallelujah. Tukimara gusengana nahuye n'umugabo arambwira ati afite projet ya miliyari 80 ndavuga ati Nyagasani in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Ntago nari menyereye projet nkizo. Nahoraga n'abantu bambwira ngo barashaka kubaka inzu akeneye kugura akabanzi Bugesera. So ndakubaha nawe uri umuhanuzi mukuru. Can we appreciate the man of God? Ndashimira Imana abakozi bose b'Imana babaye hano. Pastor Jackson, we love you. Thank you. I love you so much. Ngunda courage of it, of the passion in the sons. Something is about to happen in your life. Pastor Yordan, can you just wave like this? Umukozi w'Imana nasuhuza abantu. Suhuza abantu gira guca Imana igumugisha. Evangelist Fred. Hajya izina rya Giswahili ni gihe mukozi w'Imana. Vumi. Hari abantu nzi bitwa Davumi. Papa Vumi ya Mungu akubariki. Amen. Pastor Thierry after ministry to a grace of throne. Imana imumugisha. Stand up and wave the church.
maze imyaka 15 tuziranye. Hari ibintu byinshi Imana yakoze hagati muri twebwe. Ni n'umucuruzi. This man is a businessman and afite nawe ikirere cya Paul. So hanyuma Evangelist Bosco ni byiza ko wihuza cyane n'amavuta ari ku mushumba. Kuko hari ikirere utazinjiramo atarakurekura mu mwuka. Ibi muri kubyumva mwisi yo mu mwuka iyo uri munsi y'amavuta iyo atakurekuye neza nubwo wagenda gutara utinjira. Uranyumva neza mukozi w'Imana. Ariko nuba maso uzahagarara Lion mu Burayi, hari igihugu uzahagararamo. Nuba maso ntiwumva amabwire y'abantu. Uranyumva? Kuko ndabona mu matwi y'abantu bari kukubwira cyane, ariko Imana avuga ngo ibyo nibikurangaza bikwambura umurage wawe. Bamaso amavuta kubeho mu izina rya Yesu. Mukomere Imana mu mashi. Ngomeje kubona iyi plaque. Hari umuntu waba ufite imodoka irimo 428 428 427 uri hano ngo haguruke. 428 where are you? Ni wowe? 427 ari he? Ngwino kora muri iki kiganza. Imana ikongera imyaka yo kubaho. Ntabwo usigera ukora aksida mu izina rya Yesu. Nabonaga Satani ashaka kuyiteza aksida ariko Imana ibikuyeho. N'abantu bose muri hano Imana ibarengere. Imana ikurinde gukenyuka mu izina rya Yesu. Imana ikurinde gupfa igihe cyawe kitaragera. Uyu mwana azatunga nawe kampani y'amamodoka. Ndababwiza ukuri. Imana irakuzamuye muri iki gihugu kuko nakomeje kubona RAF. Can I prophesy here? Can I speak to somebody? Pala katabi ala handos. Imana irakuzamuye. Ubu ngiye Dubai, umuntu uzanyakira agurisha imodoka, amamodoka agurisha nta Toyota zirimo. Mushuma naramukubwiye agurisha za Bentley, Range Rover, Rolls Royce. He's a multi-billion. Yarantumye yaramwe ngo uzamara imisi ngenda ndavuga ngo nzamara imisi 10 yamaze kunyishurira. Ahantu nzajya ntanga amadolari 400 buri munsi yarahishuye. Reka nkubwire uwo mugabo ndajya kumukubwira mu izina rya Yesu. Ndashaka ko empowering. Hari ibintu twavuze hano. Imana igiye kukuzamura iguhuza n'umuntu ufite umwambaro wari ukeneye kwambara mu buzima bwawe. I bless your life in the name of Jesus. Ntabwo uzakenyuka, Imana ikongera imyaka yo kubaho. Iyo modoka ntabwo izakora aksida. N'abantu bose muri hano Imana ibarengere, abari online ndagusengeye, abari i Burayi mukunda gukora amaksida imizimi irabasaba, ntabwo izababona mu izina rya Yesu Kristo. Mama Peace kora muri iki kiganza. Imana iguhaye promotion y'umwaka utararangira. Nubwo ubonye akazi vuba ariko Imana iguhaye promotion byihuse. Mana mumbabarire ntago shaka kwinjira mu kirere cy'ubuhanuzi cyane kuko hari ijambo rito ngiye kuvuga hano. Haleluya. Ariko niba ndi kubwiriza hano numvise hari abantu bagomba gutaka ubutaka bwa Lion. Waba uri online ubitwandikire tuve hano twabimenye. Waba urimo hano Imana ivugana n'umutima wawe uvuga ngo ndashaka gutanga ubutaka bwa, nabyumvise ngihagarara hano birafungura ibirere by'ubuzima bwa. Imana iguha umugisha. Mama Peace stand up. God bless you. Oh my God nta mwanya mfite. Zabrende kostepe. Hari umuntu uri hano ufite ikintu kikugenda, niba ari mu kuguru niba ari mu kuboko ukumva ikintu kisa nkaho kikugendamo byarakuyobeye. Hari igihe wumva niba utitira mu kibero niba ari hehe zamura ikiganza ngo ubone. Come on quickly. Nyaruka hano nyaruka nta mwanya mfite. Can I speak to somebody here? Can I go deeper? Marapakatele setepelia. Oh Holy Ghost. Muhaguruke muzamure ibiganza. Abantu bari hano imbere ufite ikintu kikugenda mu miguru. Kikugenda he? We kikugenda he mama? We kikugenda he? We kikugenda he? Kikugenda he wowe? Iyo ni paralize uwo mwuka Imana irawirukanye. Muzamure ibiganza byanyu. Power touch. The name of Jesus Christ. Mana uwo mwuka ndawuvunye. Mufunga amaso yanyu. Uko mbasengera arabana Imana igiye gukiza indwara zidakira. Alapateke sepa uri online uri gukurikirana, hari ikintu kikurekuye cyagufashe mu mutwe, uruhande rumwe kirakurekuye cyagufashe uruhande rumwe. Hari umuntu uri hano mu maguru yawe ujye ugenda ukumva umuriro uraka. Ushobora kuba uri hano ni ibintu watambutse kuva umunsi utangira kumva umuriro waka mu birenge byawe. Haguruka utere intambwe uzi hano imbere vuba. Nta mwanya mfite. Come quickly rush. Palahata debehesotalia malapakatalia kata. Ya nimugire vuba nta mwanya mfite kuko ndagira iminota 5 gusa mpamagara umushumba dusenge. Nago ngiye kwigisha kuko hari ikintu Imana ikoze already. Yes, muhagarare. Mugihagarara hano hari uruzi runini rutembye rumanutse hano. Umuro w'Imana uratembye utwitsa izo mbaraga z'abarozi. Ndi kumva ijambo rivuga ngo back to the sender. Bisubiye aho byaturutse mu izina rya Yesu.
reka mbabwire back to the sender, gusubira aho byaturutse biri muri Bibiliya. Mu mubwiriza igice cya 9 haravuga ngo ucukura urwobo wese azarugwamo. Azagira gute? Ucukura urwobo azagira gute? He that digs a pit shall fall into it. Ndavuze ngo uwacukuye urwobo uyu mugoroba natihana narugwemo mu izina rya Yesu. Abantu bose muri aya materaniro abari online, umuntu wagucukuriye icyobo igihe cyawe kitaragera arakigwamo in the name of mwizina ryande, mwizina ryande. Byabaye mukomere Imana mu mashi. Nimusubire mu myanya, nta mwanya afite. Usubire mu myanya. Dusome cyanditswe kimwe muranyemerera. Sister Gabi, thank you for coming. We love you so much. Dufitanye amateka arenze imyaka 15. It's a story. Sinshaka kubatindira. Amen. Muranyemerera soma ivasi imwe gusa. Ndashaka gusoma ivasi imwe yewe. Uko muranemerera. Ndashaka gusoma ivasi imwe. Muranyemerera nyisome. Haleluya. Yesu we. Somera gutaya kwa 2:1. Gatanda kugeza 9. Uriya mugabo yadusomye gutaya kwa 2:2. Dusomere gutaya kwa 2:1 gatandatu kugeza 9 vuba, hanyuma mufunge Bibiliya zanyu. Ese mwari muzi ko Elayone yari ifite ahantu yakoreraga umurimo, ariko aha ni hasha niho twaje uyu munsi? Mwari mubizi? Mwari muzi ko hano hari hasha? Muvuge ngo ni amavuta masha. Muvuge ngo habaye amavuta yo kwimuka. Ariko uziko mushumba, uziko abantu bose baje muri aya materaniro bagiye kwimuka. Uziko ahantu hose wari urambiwe Imana igiye kuharambirwa. Uziko ibyo wari umaze gusuzugura Imana igiye kubisuzugura. Uziko insi idashaka kubamo ugiye kuyivamo ujye muyishaka kubamo. Uziko iyo modoka udashaka, uziko iyo myambaro umaze kurambirwa Imana igiye kuyivana muri wardrobe yawe. Uziko iyo quartier y'amapusi n'injangwe Imana igiye kuyikwimuramo. Uziko izo nshuti zidafite umumaro Imana igiye kugutandukanya nazo. Urabyiteguye? Papa Reverend Ernest, Papa Reverend Ernest, bakomeze bature nta kibazo. Bakomeze bature. Elayoni yimutse cyangwa ntiyimutse? Reka mbabaze, ndashaka kuvugana n'abantu bazima bari hano. Elayoni yimutse cyangwa ntiyimutse? Reka mbabaze, bimutse cyangwa ntibimutse? Umushumba amaze abisengera, amaze umwaka abisengera. Yarambwiye ngo hari ahantu ushaka kwimukira, ariko naho ntago nzahatinda kuko tuva mu bwiza tujya mu bundi. It is from glory to glory. Tuva mu bwiza tujya he. Haleluya. Imana yamuhaye amaboko, muvuge ngo amaboko. Imana yamuhaye imbaraga. Imana yamuhaye uburyo. Imana yamuhaye ibifatika. Imana yamuhaye abantu. Ariko sinzi niba ndi kuvugana n'itorero rize. Reka nibwiririze online abari hano, sinzi niba bahari. Reka mbabwire, Elayoni yimutse ntiyimutse? None se kwimuka yavuze mu ndimi gusa? Muvuge ngo hoya. Vuga ngo yavuze mu ndimi. Vuga ngo yarasenze. Vuga ngo Imana yamuhaye abantu. Imuha connection. Imuha n'amafaranga. Arishura. Uyu munsi turi hano kuko hari ibintu Imana yarekuye. Ntago wakwimuka hatari by'Imana yari yakora mu buzima bwawe. Uko Imana yamushoboje rero, mfite amatangazo avuye mu ijuru ambwira ngo hari umuntu uri hano ha. Hari ahantu utinze igihe kirekire. Ikiganza cy'Imana kirakuza. The hand of God. My God. Ikiganza cy'Imana. Okay, manurira abantu bake gusa hano. Can I prophesy? Can I speak to few people here? Ikiganza cy'Imana kirakuzaho. Kiraguterura. By fire, by force. Hari ahantu gira guca ngo ndavayo. Vuga ngo ndavayo. Papa Prophet, kugira ngo uze hano hano hari aho wari uri. Vuga ngo hari aho yarari. Hari aho yarameze gute? God give you money. Ama visa card ndayibwirizanya ndaza kuyiguha ndangije. Nugire ikibazo, numvise amavuta mu kiganza cyanjye ndaje mvugane n'ubuzima bwawe. Kugira ngo uyu mugabo yimuke, vuga ngo hari aho yarari. Vuga ngo kwimuka bivana umuntu ahantu bikagira ahandi hantu bimutwara. From one place to the other place. Bikuvana ahantu runaka
bikagutwara ahandi hantu. Nangira ngo ngutangarize ngo ahantu warutuye hagiye kuba hato. Iyo karitiye ntago yakwakira icyubahiro cy'Imana kigiye kukumanukira. Reka mvugane n'abantu bari hano hano. Abaturanye muturanye ntago bakwakira icyubahiro cy'Imana kuko batari ready kwakira icyo Imana yasezeranyije nawe. And because of that, you are shifting. Hagira umuntu utera inama ngo I'm shifting. Hey! Alabatanteli yamandala sata. Hari abantu bateye intambwe nabwirwa ngo bamwe babonye akazi kari muri UN International. Ndabwiye ngo bamwe babonye imishahara batigeze batekereza kubona. Haleluya. Bamwe mugiye kwemegwa n'abantu mutigeze mutekereza ko babemera. Mugiye kwinjira mu birere mutigeze mutekereza. God pa. Vuga ngo turimutse. None se Elayoni yimutse cyangwa niyimutse? Yimutse. Ariko reka mbabwire. Bibiliya irambwira ngo tuva mu cyubahiro tujya mu kindi. It is from glory to glory. De la gloire à la gloire. Gira guca. Tuva mu cyubahiro tujya he? Elayoni ntabwo izatinda hano. Nabonye gitare zingaho Imana izirekura. Kandi iri joro hari umuntu uri buzitange mu izina rya Yesu. Uyu mugabo yubakiye abantu benshi. Can I speak to somebody here? Yes. Muri tayari? Vuga ngo ahantu nini hatoya. Ahantu nini hatoya. Reka mabwire ubu butumwa ntabwo ari bwa buri wese. Nubwo abantu bamaze kuvuga ngo enough is enough. Cyangwa se abaswahili baravuga ngo inatosha. Birahagije. Ngomba kuva muri ubu buzima. Vuga ngo tugiye kwimuka. Turaza kwimuka bamwe mu bitekerezo byacu. Bamwe mugiye kwakira amayerekwa mutigeze mwaki. Abavuga butumwa bari hano n'abari online mugiye kwakira imyitero y'Imana mutigeze mutege. Bamwe mwakiriye connection mutigeze mutekereza. Mwakiriye ibirere isi irabafungukiye. Vuga ngo isi irafungutse. Nta mwanya mfite ndashaka gusoma ahantu hamwe. Somera vuba Papa Bosco. Nzaguhituro mu madolari kuko uri munsi y'amavuta akomeye. Soma Gutegeka kwa kabiri rimwe gatanu musome muhagaze kandi. Yes. Igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa kangahe wa 9. Wa 9. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yacu yatubwiye ihorebe iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Kirahagije. Icyo gishusugura igihe wakimazeho kirahagije. Ayo mazina bakwisa arahagije. Ubavuga ngo birahagije. Ninde ubivuze? Ninde? Nimumfashe mw'abantu. Uwiteka, vuga ngo Uwiteka. Akanwa k'Imana kagiye kuvugana nawe. Ibintu byose bigiye kwaturwa hano hantu. Nubyizera bamwe mu masaha 28. Bamwe ni mu minsi 7. Abandi ni mu byumweru 3. Abandi ni mu mezi 3. Palanda la basomera. Somera. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiye ihorebe iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. 7 haravuze ngo nimuhaguruke. Giruca ariko ndahaguruka. Aha. Nimugire gute? Nimuhindukire. Hindukira. Muhaguruke. Hindukira. Muhindukire. Ndeba gato. Hindukira urebe icyo Imana yagusezeranyije. Hindukira wagura iyerekwa ryawe. Hindukira mu cyubahiro cyawe. Hindukira mu masezerano yawe. Imana ivuganye namwe muri uyu mugoroba. Hari ibyo wari uhanze amaso. Imana iravuze ngo hindukira. Changer la direction. God pa. Ni bande bahindukiye? Me. Ya. Mana we, umva komeza gato papa. God pa. Haravuze ngo nimuhindukire. Muhaguruke. Mujye mu gihugu cy'imisozi. Aha. Cy'Abamoni. Aha.
n'ahandi hantu hose hateganye nacyo. Mujye muri Araba no mu gihugu cy'imisozi no mu gihugu cy'ikibaya n'Inegebu no mu kibaya cy'inyanja nini no mu gihugu cy'abanyakanani no ku misozi y'i Lebanoni mugeze ku ruzi runini rwa Ufurate. Ku 8 haravuze ngo dore igihugu nkibashyize imbere. Komeza. Haravuze ngo dore igihugu nkibashyize imbere. Haravuze ngo dore igihugu, dore akazi nkibashyize imbere, dore igihugu rira para, dore umugabo wasengeye tanima, dore amasezerano baguhaye, dore iterambere wari utegereje. Dore vuga ngo dore, nkorera ku muntu mugire ngo dore, mugire ngo dore Imana yakubwiriye mu butayu, dore Imana yakubwiye uve, dore visa yagusezeranyije, wowe uri kundeba dore ibyangombwa yagusezeranyije, pala yakatana manaba, dore ya Imana yakubwiye ko izaguha amahanga, dore nyagushize imbere. Ibintu byose byakwihishe mu buzima munsi y'amavuta y'umwuka wera, Imana irabikuye ibishize imbere yawe, iguteguriye neza imbere y'abanzi bawe. Imana ibishize imbere yawe, urabyizeye? Urabyizeye? Wa mukozi w'Imana fata kino kiganza, ngwino. Imana iguhaye amahanga. Uyu mugabo nawe azatunga imidugudu, azagira kampani y'amamodoka, uzubakira abapfakazi, uzubakira imfubyi, kandi ngo idini nta butware rizongera kukugiraho. Shizehe mbwira abantu batatu, babwire ngo ibyo wasabye Imana, ibyo yagusezeranyije ibishize imbere yawe. Abari kuri kamera. Umuntu wa kamera dukorana. Umuntu wa kamera. Ibyo wasabye Imana ibishize imbere yawe. Turi mu mavuta yo kugira gute? Kwimuka. Vuga ngo shift. Indaganizo vuga ngo shift. Ni ukuri ko Imana urimuka uyu mugoroba. Yesu we. Hari abantu bamwe muri hano babazingiye mu mazu mutuyemo, aho ukodesha uwo muntu akorana n'abapfumu, barakuzinze ngo utazahava utunge inzu yawe. Akagozi kara power pe ngishize Bibiliya iravuze ngo ku murongo w'8, dore igihugu cyose nyishize imbere yawe, nimujyemo muhindure imidugudu Uwiteka yarahiye basogokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo, kwazaha urubyaro rwabo haleluya, uzabakurikiza. Nimujye muri iki gihugu mbahaye. Yes. Halo. Mwibuke ko cyarimwe amahanga. Cyarimwe iki yewe? Amahanga. Vuga ngo amahanga atandukanye. Mu yandi magambo, Imana ifata amahanga iyavana muri gakondo yabo. Papa refera, nagira ngo mvugane nawe. Abakozi b'Imana munyumve, shaka kuvugana namwe. Iki gihugu cyari gifite abantu bari bagituyemo. Mumfashe, bari bahari ni bari bahari. Bari bahari. Cyangwa ni bari bahari. None se ni gute wahabwa igihugu ndatuyemo? Muragira ngo mbibasobanurire gato. Somera Zaburi 44 vuba. Somera Zaburi 44 vuba. Ndashaka ko dusenga. Muri tari ko dusenga. Hera ku murongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Mumabarire dusome hamwe. Mana
twariyumviye n'amatwi yacu, twiyumviye n'amatwi yacu, basogokuruza batubwiye imirimo wakoze, mu gihe cyabo, mutuze mu gihe cyabo, byagenze gute? mu gihe cya kera. Aha, ku murongo wa 3, aha, wimuje amahanga, ukuboko kwawe ushingamo. Mwumva umurongo wa kangahe? Wa 3. Umurongo wa kangahe? Wa 3. Usome. Haravuze ngo wimuje amahanga, ukuboko kwawe ushingamo aba. Komeza. Yes, ku murongo wa ushingamaho, wateye amoko ibyago, kandi abo urabatatanya mu gihugu. Komeza. Ku murongo wa 4, kuko atari iyabo nkota yabakijije, atari inkota yabo yabakijije guhindura igihugu, kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije, ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo. Zamura ikiganza cyawe. Okay, tugiye kugira gute? Vuga ngo kwimuka, tugiye kugira gute? None se ntago mwumvise Imana ivuga amahanga atandukanye? Ngo mujye muri Araba, mujye mu banyebusi, mujye mu banyekanani, Imana iguha umugisha. Umuntu atanga icyo afite, Imana iguha ubukire. Vuga ngo ibihugu by'amahanga, munyumve gato umunota umwe gusa. Ibintu ngiye kuvuga n'ubyizera birakora ku muntu wese uhagaze mu mwanya wawe, birakora ku muntu wese uhagaze mu cyubahiro cyawe, birakora ku muntu wese uhagaze muri gakondo yawe. Mwisi yo mu mwuka hari igihe Imana yimura. Vuga ngo yabimuye. Wimuje amahanga imbaraga z'iki? Z'amaboko. Vuga ngo amahanga. Mushumba wagiye muri Israeli inshuro zirenga zingahe? Maze kugera Israeli. Israeli ahantu ituye ntago yari gakondo yabo. Cyari igihugu cyarimo abanyebusi, abahivi, abaheti, abanyekanani, abamereki, harimo amoko arenga ngahe. Imana kubera ko yishimiraga abisiraheli, reka niba abantu Imana yishimiye, ngo ifata ikiganza cyayo, vuga ngo yimura amahanga. Ariko zikwimura umuntu mu gihugu cye, ngo imaze kubimura ngo iragenda iteramo abisiraheli. Niyo mpamvu uyu munsi igihugu cyitwa Isiraheli. Buri igihugu cya Isiraheli ni uduhugu dutandukanye Imana yafashe, ni ibihugu bitandukanye Imana yagiye ikora. Abamowabu nimwigireyo, vuga ngo nimwigireyo, gira ucariko. Alo, vuga ngo abamoni, vuga ngo abamereki, abanyekanani, abanyebusi. Nagira ngo ngutangarize, reka ngutangarize, Vashiti iyo yibeshe gato, Esther arayicara mu mwanya we. Kweri. Ubu ni ubutumwa bufite kode ya gihanuzi, ariko mpagaze hano mu mafuta ntangarisha abantu bari online n'abari hano. Vashiti wese wicaye mu mwanya wawe, uyu mugoroba arakora amakosa, arimugwa mu izina rya Yesu. Vashiti wicaye mu cyubahiro cyawe, go! Muri tayari kwimuka? Muri tayari kwimuka? We are ready. Umva mumbabarire pastor wimutse, ariko natwe watwimiye mu mwuka. Amen. Nagira mbabwira ikintu kimwe, mu cyongereza baravuga ngo until, mwumve gato, baravuga ngo until you change your position, God will never change your condition. Hari igihe utarahindura umwanya uhagazemo, utabasha gusingira icyo Imana igufitiye. Hari igihe bigusaba gushiftinga gato. Imana ibwira Abraham mu itangiro 12, iravuga ngo va mu rugo rwa so na nyoko Abraham. Aha hantu hatuye igihe kinini cyane, ariko nagira ngo have. Mushumba muri aya materaniro ya gihanuzi, hari abantu bagiye gusezera iwabo. Hari abantu inzu ya so na nyoko, niba bakenyuka ntago uzakenyuka, uravayo muri mugoroba. Niba ari abatindi ntago uzaba umutindi, uravayo. Umushumba Prophet Ernest, ibintu mubona Imana yamuhaye ntago babitunzi iwabo. Hari inzu yavuyemo, yasohotsemo, yavuye kwa Tera, arasohoka maze gusohoka Imana gutwara Viet bihinduka nko kugendera mu igare.
ariko se mufite ishari cyangwa mumeze gute? Gutwara texel bihinduka normal kuko vuga ngo shift. Imana ikuvane uyu mugoroba. Vuga ngo ndavayo. Iramubwira ngo va mu nzu ya so nande ujye mu gihugu iteka Imana nkubwira. Abraham agenda atazi aho agiye ariko vuga ngo haro yaravuye. Uyu mugoroba mugiye kuvayo mu izina rya Yesu. Amen. God the power. Muri tari kuvayo. Yes. Are you ready? Yes. Vuga ngo ndabisezeye. Mushumba, dore ikintu ndagukundiye. Wigisha karande, nge nigisha intambara y'umwuka. Naje gusanga bifite icyo bipfana. Buriya Abraham uziko inzu yo kwa Setera yari yaramwambaye. Vuga ngo hari inzu yiwanyi kwambara. Allo, ukahaba mu mwuka ariko uhafite ukiri ba bene runaka, bene Rutikanga, bene Gasongo. Allo, bene ndese nibi. Bene ntibanyurwa. Vuga ngo ntibanyurwa. Allo. Bene Rusambise. None ugasanga iyo nzu yarakwambaye. Imana ibwira Abraham ufitanye nawe diru ariko ntago uri buyakira ukiri muri ikariti yitwa Tera. Banza uve muri uru rugo rwa Sonani. Imana ishimwe ko mushumba hari ibintu ugiye kubona utigeze ubona aho wakoreye kubera ko waje mu kirere gisha n'amafuta macha. Wumviye Imana. Muri tari kuvayo. Muri tari kuvayo. Are you ready? I'm ready. Are you ready to sing? Muri tari kuvayo. We are ready. Mushumba umbabarire somi iyi fasi igiye kunca mu mazuru. Somera Yoshua 6:22 dusenge. Merci papa. Yoshua 6:22 dusenge. Muri tari gusenga. Ariko mbabwiza ukuri ahantu watize igihe kinini waba online waba uri hano Imana irakuvanayo. Hallelujah. Umva tuwasome twe kwasoma. Yoshua kangahe? 6 kangahe? Musubize 6 kangahe? Hansomere. Turasoma mu izina rya Yesu. Niho hanyuma tugiye no gusoma. Bibiliya iravuze ngo maze Yoshua abwira babagabo babiri. Batataga igihugu ati. Nimwinjire mu nzu. Mwinjire he? Mu nzu. Mushumba hari amazu tugiye kwinjira. Genda gahoro. Ndaguhituro nabikwemere Pastor Boss. Thank you. Kandi ari kuguha amadolari. Nushaka n'amadiramu ndayaguha. Amen. N'amayero ndayaguha. Amen. Ariko mabarara tujyane. Sawa. Kuko hari deliverance iri kuba mu isi yo mu mwuka. Hallelujah. Tugende. Haravuze ngo maze Yoshua abwira babagabo babiri. Abwira abatasi babiri ati. Batataga igihugu ati. Nimwinjire mu nzu. Yamarayuwo. Musohora uwo mugore. Muvuge ngo hari malaya. Mutuze muvuge ngo hari malaya. Hari n'uwo mugore. Mushumba hari ibintu bitatu ngira ngo basobanukirwe. Muvuge ngo hari inzu. Hari malaya. Hari n'uwo mugore. Okay. Murabyumvise? Muvuge ngo hari inzu. Hari inzu y'ubumalaya. Yes. Ariko hari umugore bagomba gusohora he? Yes. Mu nzu y'iki? Komeza usome. Haravuze ngo nimwinjire mu nzu yamarayuwo musohora uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Vuga ngo Rahabu yari malaya. Bakoze Imana muri hano reka mbafashe n'abantu bari kutwumva online. Rahabu ntabwo yarazi ibintu by'amategeko n'ubuntu. Muvuge ngo bigezweho. Njya numva baburana ngo grace and law. Allo mategeko twemera ubuntu. Rahabu yarabizi ntiyarabizi. Vuga ngo yari malaya kabuhariwe. A professional international criminal. Nuko abanagere bavuga. A mafia of the first degree. Niumva Bibiliya yise umuntu maraya ujye umenya ko ari maraya. Ariko hari ikintu yakoze ngo yafashe abanyamavuta arabacumbikira. Abo bakira icyumba cyo hejuru abahisha hejuru mu gisenge. Arinda ubuzima bwabo. Ntibapfa
ntibaseba ntibata agaciro. Vuga ngo kubakira icyumba cy'amavuta. Mbwira abantu batatu ngo ugomba kubaka icyumba cy'amavuta. Kubaka icyumba cy'amavuta. Yarazi gusenga? Oya. Yarazi kanyarira? Oya. Yarazi kizabonwa? Oya. Yarazi ahandi mashuza se? Yagiye ku musozi Kampala Prayer Mountain. Yari yarize theology. Oya. Yarazi gutandukanya ubuntu n'amategeko. Wapi? Vuga ngo hari ikintu kimwe yarazi. Hari ikintu kimwe yarazi. Icyumba cy'amavuta gusa. Icyumba. Shira. Yari malaya bibiri mwisiki. Abagabo bose niho bacaga yari nk'ikibuga cy'indege. Kuburyo nabatasi barahinjiye bagira ngo nabo bagize gute bagiye kuryamana nawe. Kara kazike alikuwa ndumba professionnel nuko abakongomani bavuga. Kweli. Ndumba qualifié professionnel. She was a professional slut or bitch. Reka mvuge nk'abanyamerika. Come on somebody, am I talking to somebody tonight? Yari indaya ya yindi yaminuje. Indaya ziti indaya. Mubivuge gutyo. A bitch that bitches call bitch. Ariko yari afite ibanga. Yabonye amavuta. Wakibona batazaravuga ngo ndi malaya. Ndi umusambanyi. Ariko hari ikintu kimwe nzi. Mufite Imana itagitsinda urugamba. Ngo namenye amabanga yuko Imana y'Abisiraheli itagitsindwa. Namenye ko yabagabisha ibigwa byose mwagiyemo. Ngiye kubahisha. Ngiye kubakira icyumba cy'amavuta mbarinde. Ndinde ubuzima bwanyu mbarinde kwambara ubusa. Mbarinde kwishura amasale. Mbarinde gukurwa n'isoni. Mbarinde. Ariko namwe Imana yanyu. God the power. Umva. Amaze kwihuza n'amavuta. Vuga ngo hari cyabaye. Abatasi baragenda ngiye kurangiza rutege ariko mumva akakano kabinjiremo. Hari umuntu ugiye kwihuza n'amavuta mu mugoro. Ngo abatasi baragenda babigira Joshua. Baravuga ati hari umudamu witwa malaya arahawe. Kuko Imana yarabahaye itegeko ngo bici ikintu cyose gihumeka. Yeriko umuntu wese witwa ngo n'umuntu. Vuga ngo binadamu. Muswari yaravuze ngo ahadi za Mungu ni za milele. Vuga ngo umwana w'umuntu. Hello. But Imana yabwiye ngo mwice every living man or patient, kill, slaughter. Ariko baravuga ati turica se n'umudamu witwa Rahabu bati Rahabu bitebye se. Atari ku uyu mudamu twamuhaye igihango. Twakoranye nawe isezerano. Ni malaya vuga ngo batanze raporo yawe. Ngorera abantu babirabwire ngo hari raporo yawe yatanzwe ahantu. Ni malaya buriya ntabwo akora neza ariko yari afite ibanga. Yari yarihuje n'amavuta. Aravuga ati noneho mwamusezeranyije iki? Vuga ngo isezerano ry'Imana wakoreye mu bwihisho rigiye kuvuga ku buzima bwawe. Hallelujah. Ngo mwamusezeranyije iki? Yoshua aravuga ngo baramubwira abatasi bayire ngo twamubwiye twashize agatambaro ku mutuku ku rugirwe ku madirishya n'ahantu hose tumubwira yuko tuzabwira ingabo zacu ahantu zizabona aka gatambaro ko zitazahinjira. Yoshua aravuga ngo mu Bisirayeli ntago twica igihango. Icyo umuntu avuze n'icyo akora. Noneho bakihinjira mu Yeriko bamaze kwica abantu bose. Umuntu wese wari kwa Rahabu, vuga ngo kwa Rahabu, vuga ngo malaya, vuga ngo yabayeho. Ariko noneho Yoshua kuko yari umuhanuzi arategeka aho twashomeye Yoshua 6:22 aravuga ngo mwabagaho babiri mwe nimugende mwijire mu nzu y'uwo malaya muvanemo umugore witwa Rahabu. Vuga ngo umugore. Mu yandi magambo Rahabu gusambana ntabwo ari ibyo yashakaga. Vuga ngo hari inzu y'amalaya yari yaramwambaye. Bisaba kamwe kuwasizwe umugaragu w'Imana Yoshua wari ufite umwitero wa Mose aravuga ngo ndagutegeka ndakuvanayo ndagusohorayo uravayo. Ngorera abantu batatu babwire ngo ugiye guhamagagwa. I feel like preaching this. Pastor ndumva ari bisazi binjeho. Yoshua na uri hano ariko duhagaze muri aya mavuta. Rahabu yari malaya ariko atari uko ashaka gukora ubulaya. Muranyumva neza? Ahubwo hari inzu y'ubumaraya yari yaramwambaye. Mana we Yoshua yohereza y'abatasi babiri muri uyu mugoroba twohereje abamarayika iwanyu. N'abatasi dufite tubohereje mu cyaro cy'iwanyu. Ndagira nde baje muri quartier y'iwanyu. God power. Baje mu cyaro cy'iwanyu. God power. Baje igikongoro. God power. Ntabwo muri kuba twohereje abamarayika ku kibuye. Hallelujah. Uri Burayi ariko wavukiye muri Kongo tubohereje aho wavukiye. Hello.
Halo. Yara uzi ko ari abantu bari burayi mu mubiri ariko mu mwuka bakiri vuga ngo baracyari muri yanzu. Yes. Vuga ngo baracyari mu nzu ya malaya. Bayanzu ya maraya. Mana we urashaka gukomera utarava muri iyo nzu ntibishoboka. Halo. Urashaka gutunga imodoka utarava muri iyo nzu ntibishoboka. Yohereza abatasi babiri. Baragenda bagira gute? Amusohora. Ngorera ku bantu babwire ngo umva ijwi rigiye kuguhamagara mu kanya gato. Umva ijwi rigiye kuguhamagara mu kanya gato. Ugiye kuva muri iyo nzu yiwanyu. Bamwe ntago mutuye mu nzu y'abamaraya ngo barahabu, ariko mutuye mu mazu y'abantu bakenyuka. Mutuye mu mazu y'abantu basuzugurwa. Mutuye mu mazu y'abantu banyagwa. Palatada bayata. Mutuye mu mazu y'abantu badahabwa visa. Ndategetse ngo vayo. Vuga ngo ndavayo. Haguruka uvuge ngo iyi nzu nyivuyemo. Ndavayo. Vuga ngo iyi nzu nyivuyemo. Haguruka uvuge ngo nyivuyemo. Akagozi karacitse. Murabyizeye? 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 Ababyizeye nibahaguruke. Tugiye gusenga Imana. Ntago nigishije uyu mugoroba, ariko navuganye n'abantu bake babyizeye hano. Bamwe n'inzozi zanyu zigiye guhinduka. Uvuye mu kazu kakwambaye, uvuye mu kazu kiwanyu. Papa Prophet, nagira ngo dusengera abantu. Mushuma fasha dusengera abantu. Ndagusabye ngo uhagarare hano mafuta Imana yagusize. Tugiye gusengera abantu n'umushumba. Ndamuha mikoro maze gusoma iki cyanditswe. Mushumba nagira ngo mafuta Imana yagusize. Twamenye ko Rahabu yarari mu nzu ya malaya, ariko atari malaya ahubwo ni inzu yabagamo. Yoshua yimuvanamo. Warasizwe. Nagira ngo duhamagara abantu. Ngenda hagarara inyuma yawe. Tugiye guca akagozi. Dusome iki cyanditswe. Soma. Duhagaranye n'umushumba. Yeremiya 40 umurongo wa 4. Yeremiya 40 umurongo wa 4. Tugiye gusenga na referent Prophet Ernest. Kubari online witegure. Mushumba nagira ngo abantu bitegure. Abari kutwumva online, abari mu hano, hari inzu ugiye kuvamo. Hari inzu ugiye kuvamo. Ugiye gusezera karandezi wanyu. Umeze nka Rahabu ugiye kuvayo. Soma Yesaya 40 umurongo wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Komeza. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, dore urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Aho ubona hakubonereye abari hujya. Amen. Muriteguye kubohoka? Muriteguye ko imigozi ivaho? Uriteguye gusohoka mu nzu y'uwo mugore? Iyo nzu y'abantu bakenyuka? Iyo nzu y'abantu badahabwa visa? Reka mbatangarize ikintu kimwe. Mushuma nababwiye kunuma Yahabu yatabawe n'imbaraga zo kwihuza n'amavuta. Yihuje n'ituro, yatanze ubuzima bwacumbikira abatasi. Ariko dore ikintu cyamubayeho. Mushumba agiye gusenga n'abamagaze inyuma ye. Ndamutunga ibiganza nanjye. Ndaba ndi inyuma ye, araba Mose nanjye ndabameze nka Aroni, ndabamfasha ibiganza bye. Nagira ngo duhuze amavuta. Amavuta turiho, amavuta ari hejuru y'ababyeyi bacu mu mwuka. Tugira inzi tukuvanamo. Nabonye ubuhanuzi bw'abantu benshi ariko nta mwanya mfite. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo Rahabu amaze kubohoka, yaragiye ashaka n'umutware w'Abayuda witwa Solomon. Babyarana Boaz. Boaz abyara Obedi. Obedi abyara Yesaya. Yesaya abyara Dawidi. Dawidi abyara Yosefu. Yosefu abyara Yesu. Ahita kwihuza n'amavuta. Byahise bimuhuza n'ikirere cy'abami. Iyo wabohotse ibirere birakuyoboka. Birakuyoboka. Hari akazi uzahabwa. Mushumba hano hari abantu bagiye kujya bahembwa miliyoni 20 z'amanyarwanda. Hari abagiye kujya bahembwa miliyoni 30. Nta mwanya mfite. Nagira ngo munyemerere abari hano, abari online. Tugiye gusengana n'umushumba, ngiye kumuha mikoro uko Imana ikuyobora. Ariko hari abantu Imana yambwiye bashobora gutanga ubutaka bw'iritorero Elayoni. Waba uri online, uba ufite mu Rwanda, waba uri hano, ugira ikintu ukora.
uravuga ati ndahagarara n'Imana nibikwemeje umutima wawe nurara utabikoze hari ikirere winjiramo kiruta icyo Rahabu yinjiyemo vuga ngo kiruta icyahabu munyemerere muhaguruke